Been amongst the crowd. Anyway. Did a quick count. 8,659 people here today. Wow. O, tētai kanohi ho miro, ko koe tēnā, Scotty. Pangaro School C. Kia ora. All right, let's get hit back to the stage. Here comes Te Iti Kahurangi representing Waikato. Mā taki ake tātou.
kīngi! Nā te māmau ngā kōrero a kawariki, e whakapai anau, koea te take ki te pōhiri. Engari, kei te kīngi, rongoa ke nei au i ngā kōrero a hira o te paua mga tāwhiri. E mea ana, anei tō kapa, te paua mga tāwhiri. Kei te pai tēnā. Engari e hira, kei ware i a koe, anei tō kapa. Te kapa haka, i timata ai koe, koutou ko pere, ko tūhoi, koe ke ki te matari rua i tēnei rā. Nō reira mihi mai, titino mai, whakaloko mai, tiare tūku. Nā te pai o tā mātou wai ata mou. I tako ha mai tō iwi o te whānau āpanui. Tō rātou pahi, hei kaue mai a mātou ki konei tēnei rā. Me koe ake koutou, i tau mai a Iti Kahurangi. Koe nei te mihi, tēnā koutou, tēnā koutou. Iti Kahurangi, kāriu. Iti Kahurangi, e tū! Keep
Kia te oiroa, kia te puora, kia te whararangi, kia mohi, kia te tomo, tangota maira! Woo!
Iti Kahurangi e te iwi representing Tainui Waka. And I can just imagine you all sitting at home watching on your television sets right now. No doubt that discussions have started. Who's been the best today? And Te Iti Kahurangi has just made those discussions that much more difficult with an outstanding performance, as we all expected. Absolutely, Scotty. Our friend Kingi Kiriona, a very talented man, the tangata pūkenga rau, and again, another outstanding performance from him and his team, Te Iti Kahurangi.